Parata sa ponru meu o kisine wa basa. Iwe waguna ewa lang server me ewa fenu fan server. Ewa dangan dom ewa fenu fan dom ra mororo. Murinen kuot ni beti ewa fenu fan. Reneke a popude arweangang mi amarar ne feri seferi ewa fenu fan. Renan kapasajok ewa fenu fan a ni witi ningarwe meron nupen kuora feri ewa tenepin iden. A Jack Foss, iwe a fisiro I re miningets won ursen furu fan. Renan kapasajak, ewe furu me ewe set a uren sokopaten man. Chomong man mi fukuna marara kukro feten non kiramwe. Ewe se puen a werewe niveri birds. Urusen ewe furu fan a wiriti ewe ataki mi fokun ningets. Parata sa ponru meu kisinruani a basa. Iwe god e botelara chanun meser meinisin. Esop chiun ormano. Esop chiun orde di peta. Kejiu eremetek. Ekometachun dom ra mororo. Urusen furien kod kewe ra kiramwe. Ewe Jerusalem suffer iramukurien furufan. Medicine furien kod kewe ra papua feneverien ewe kod mitong. Ire kewe korang asir seri feneverien tipis raari eu sokuntong watjemuk ngeri sises mine kewe chonneng resetori poemefi. Irawui ke asi orro tipis me chon tipis nge eujek achachewen tipis a nomoro. Jesus metafis me libom. Nem paun me pechen sises kewe aore kewe nemorun kewe chufen. Sisap chiwen cheteberi roats kewe metek me noriren. Fanson siano nom non ewe neri mining. Asi orro roats kewe ni bakenga me apangapang. O sajak pefete nonat siderap metipatiam. Iteitun ren ana proats mutsen kew usun kod me furian kewe. Kewe chompung reputuficin sengeri kewe kwats perufan. O ekis medicin non furian kod kewe. Neng eu neri ikewe arbas ra urren kiramwe metong. Tong ngeri kod, metong ngeri arbas. Ewe paiben a pon ngeri kits pue satogri muri e mu, eka samutsen. Sisa samero on ewe rapiges faniten omusumusenats kewe tipis. Napseri metots medicin sisas amutsen pue en ko pue pan nonom ren non e ferufan suffer. Irabu ika wesusemutsen amarawok nge ese togerit wisen fidata fanitom. E marao ese muts. Ewe pugen fidata anonom rem, patko se fetoren sisas ikerei. Ko putigo rei e pue torong non marawom.